Beli. Ini belakar makelu nih panake libur. Sing ada nyet lakar melali apa? Jauh peragat kunene jumah deh awake ngoyong. Apa-apa pressing apa? Pressing nyai. Repressing tawang. Oh, itu subuh maksud awake. Repressing apa adane? Mat jumah nama ngoyong. Mat otake. Tuh gagaine nuliu kati cuma. Oh nyai ngai aja. Tuh awaknya ngene yang bunga. Nggak bisa repressing tuh lu peragatan. Karena namu besur gagaine mah repressing nyai cara ngomongnya ini. Pak, Gunung Agungnya makaplang. Oh, makaplang. Amon kembungan mare makeplang. Gunung meletus adana cai lengah cai. Aja nih cai, adi jok makeplang meletus adane tuh nawang. Adi jok bu senawang apa nih? Man kayak kena aja nih beli. Pak, ada ke kamu melari? Bapak Gunung makaplang. Dah. Nih memen cai nih bengajain nih agak melali gunung meletus melali cai. Mu balik bendomu. Cai Awang-awang deh beli. Awang cai. Beli. Kadang subuh orang aida aja Bapak Gubernur. Sing tadi kok nih raga Pak aja bunyi. Tuh aneh-aneh Pak itu subuh mengungsi jadi cai nage kamu balik gunung meletus. Wah, sing lah gaen cai. Bang, ajak ke selfie nggak? Ija selfie. Itu di lahar dinginnya. Nih. Ada di lahar dinginnya udah nage. Apa nggak ada upload? Matanya ini selfie. Bapak Gubernur sudah menghimbau radio zona merah yang kena rawan bencana harus mengungsi, jangan mendekat. Oh, nyai nage kamu selfie nyai. Mau nyai selfie mu bang, garangnya nyai jalan harimu. Nasing kengken dong. Apa nyai sing kengken? Jangan. Sing dua kan apa nyai jak pemerintah nawang. Itu nak sudah diperhitungkan tuh. Ikuti himbauan pemerintah nyai nawang. Nanya kenapa kuda? Nya lakar kepeliang. Beli. Pedalem masih nyama nih di Karangasem beli ane kena bencana beli. Kengken nange ya anaknya beli Nah raga ngidang ya batak memberikan support beli. Apang nyama nih ane kena bencana tuh makejang tabah sabar tuh. Ujian sajaan beli. Aman subah alam berbicara sing ngidang mengelak beli raga sing gitu beli. Saja. Nah, men sing selfie main aki kamu nyumbang. Bapak nak subah nyumbang. Nah, lah jadi iraga berdoa bersama-sama. Dari Bali Utara kita berdoa agar dampak erupsi daripada Gunung Agung ini tidak terlalu besar.